Азырғы көріп өткен шаарыңыздардан болгону 3 километр алыстыкта жайгашкан биздин мекендешибиз Ислам аканын үйүнө келдик. Ассаламу алейкум урматтуу мен мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Туугандар. Бүгүнкү кезекте Ислам аканын үйдө конокко келдик. Билесиздерби, жайында келип тартып кеткен болчумун. Ассаламу алейкум. Ислам ака, кандайсыз акам? Тынч амансызбы? Жакшы рахмат. Үй ичи, бала чака тынчпы баары? Жакшы рахмат. Биз билесизби акам, жайында келип сизди тартып кетпедик беле? Ошо быйыл мына кышында да монтуп келдик. Ошо сиздин хозяйствоңуз менен таанышалы деп. Мал жандыктарыңыз менен, а? Уруксат берсеңиз, биздин мекендештерге мал жандыгыңызды көрсөтөлү деп чечтик акам. Жүрүңүз анда сарайды четтен барып чогуу көрөлү. Экрандан алыстабайсыздар, туугандар. Класстан басып, подписаться кнопкасын басыңыздар. Азыр барып биз Ислам акамдын малдарын чогуу көрөбүз. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Мондой болгон сарай бар экен Ислам акамда. Көпчүлүгүңүздөр сурап жатпайсыздарбы? Биз деле барып дейт, ошо силер жашаган жерлерден барып үй там алып, ушундай мал баксак болобу деп. Мына, пожалуйста, үйдү алып тур могул жактан. Сарай. Кеден сарай. Жүрүңүздөр сарайдын ичин чогуу көрөлү. Кана Ислам ака баштай бериңиз. Кана бисмилла. Так. Могул жакка, бул жакта свети жок да, Көрдүңүздөрбү? Бул жакка чөптү жыйнап, жакшына кылып тизип коюптур. Так, малдарга кирели. Бул жакта малдары. Йо, бисмилла. Мына караңыздар, туугандар. Мо жайында келип тартып кеткен мо торпоктор кичинекей болчу да монтип. Азыр караңыздар. Канчалык чоңойгонуна. 2 ай болду Ислам ака тартып кеткенибизге? 2 ай болду болгон тартканыбызга. Мына караңыздар, туугандар. Ислам ака, айтсаңыз, бул эмне деген порода акам? Чорный пестур болот, ону Герефорд. Наркы деле чорный пестур. Наркы ушу анысын билбейм, аны кандай экен. Булар сатып алгам да мен. Сатып алгансыз, торпок кезинде сатып алгансыз да буларды, мондой жаш торпок кезинде. Анан Ислам ака, бул торпокторду канча айлыгында алдыңыз эле? Мен буларды 10-15 күндө алгам. 10-15 күндүк торпокто, сүттөгү торпоктор да булар, Май, июнь, ушундай айдагы торпоктор да ушулар. Марттан 1-2 бар. Мына чоң уйларчы, чоң уйлар. Ошо чоң уй. Буларды деле торпок кезинде алгансыз. Булар ушу даражага жетти дең. Булар чоңоюп калды иншалла. 1,5 жаш болду азыр. Анан чөп жемин кандай кылып атасыз? Чөп жемин ушу сатып алып эле берип атабыз. Өзү сугарганы шарт жок. Анан сатып алганга туура келет, сатып алып 1,5 миңден чөбүн алып атабыз, урланып. Жемдерин алып атабыз. Жемди канчадан алып атасыздар? 15 сомдон алабыз. 15 сомдон килограммына. 1 тоннасы 15 миң. Ошондо жемге жанагы будай менен эменин арпа болобу? Будай менен арпа дровилкадан чыкканы. Тегирменден. Мында турат. Ошону көрсөтө кетиңиз. Мына акелип койгон мыяка. Анан жемдин основной наракта да. Кана колуңузга алып көрсөтүп коюңуз эле, мындай. Мына мондой болгон жемди берет экен, Буларды кичине сууга көлөмүн, чилектерге салып. Бир чөмүк суунан салып туруп, көлөп суудан. Беремин. Анан Ислам ака, кой эмелер бар эле, эчкилер. Алар наркы сарай. Наркы сарайыңызда, ал жакта деле барып тартабыз азыр. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Мондой торпокторду мен биздин каналда көрсөңүздөр болот, толтура видеолор бар. Ушу торпокторду 9 миң, 10 миңден алып келишип, ушинтип сүттөгү торпоктордучу, ушинтип карашып, чоңойтушуп, мондой кылып уй кылышып атат. Анан бул уйларды Ислам ака сатасызбы? Сатасыз. Этке сатасыз да? Этке. Булар эт багытындагы, анан сүт багытындагы породалар экен, Сүт багытында, эт багытындагы породалар уйларда. Мына уктуңуздар. Эт багытында, сүт багытындагы породалар экен. Торпоктор боюнча сатыла турган торпоктор кайсыл жактан алабыз, кантип алабыз, бүт биздин каналдан көрсөңүздөр болот, туугандар. Мондай болгон. Көрдүңүздөрбү? Бүт шартын кылып алыптыр. Сарай жылуу, ушинтип тосуп алыптыр. Азыр бул жакта канча баш бар энди?
Қанша? 12 баш. 12 баш малыңыз бар, бұл жақта. Чоң уйлар. Анан нарқы сарайда Баяқта жалаң қой. Қой ечкілер бар. Мына, көрдіңіздер туғандар. Жүріңіздер, анда месе қой ечкілерін барып көрелі. Жүріңіздер. Мына туғандар, айрықша Өзбекстандық туғандарыма айта кетерлем. Өзбекстанның фуқарасы болсаңыз, мана ана шунаqa қылып үйді аласыз, мана тіп сарайды саласыз, малды қарай бересіз әкем. Мана, жүріңіздер. Қой ечкілерін көрелі. О, қойлар сыртта жүреді қой. Қой отырыңыз жет қылайын. Қойларды айдап керелі бе? Ішкері. Же сыртта жақшы бе? Сыртта жақсы да бұлар. Аха. Мына туғандар, ұшындай олған қойлар. Көрдіңіздер бе? Ислам ака, айтсаңыз, бұл емне деген порода? Бұлар смешанный породалар, романский менен. Романовский. Смешанный аралашқан қой. Романовский мен емне смешанный? Шоны билбейткен мұны ет бағытында аралашқан қой. Ет бағытында. Мен деле сатып алғам бұларды. Аха. Ошо чоң қойлар сатып алғам. Анан бұлар төлдөгөн. Қозылар бұл, основной қозылары. Аз мыналар уже туйындап қалды уже. Құда қаласа иншалла мыналар жақын арада туйды. Bir жұманың içinde. Қатторақ сөйледі. Bir жұма içinde туйды мыналар чоң қойлар. Аха. Боз, значит, та бұлар? Бардығы боз. Но шу чоң қойлар бардығы боз. Аха. Бұл туғандар Романовский породадағы қойлар екен. Анан бұлар жана 3-тен 4-тен туй тұрған ұшылар да? Бұлар бірден туйды. Бірден туй бұл? Бұлар бірден туйды. Жана Роман. Шунun қозылары да мыналар азыр. Жанында тұрғандар. Аха. Шунun қозылары. Шунun қозылары. Жана Романовскийде 3-тен 4-тен туйды дейді қой? Бұлар аралашқанда аралашқан. Бұл жайдары қойлармен аралашып, аз мына жайдары қозылар чөдат қара. Аха. Мына жашынақа мына қозылардың құйрықтары бар. Аха. Романскийдікі ұзын болды, шықпаған. Уже біздікіне оқшап бар. Күрдік несін. Біраз құйрықтар бар екен, біраз. Ай, ондай олғын. Емі азы бұларды аралаштырайын отам. Емі өз-өздің баяғы. Өз-өздің парода. Құйрықты қойларын қошқордан қойып аралаштырайын отам. Анан, Ислам ака, жанағын сұрайын дедім елесті. Бұл жақта өз-өздің жана құйрықты емелер қандай болады екен ошыларды бақса? Қойларды ғой? Олар вообще соның болады бұл жерде. Соның болады? Просто оларға жете албайды қойсыз ба? Олар алыста болады. Не кезек бақса болады деңіз? Вообще соның болады олар. Қайра жақсы болады. Қайра жақсы. Романскийден біз емі секін ошоны түктеп отамыз да. Ошу пародонан ақырындап барып, ошо біздің жайдары қойларға оқшап. Жайдары қойларға оқшап қалады дең? Оғыз мынау қарабайсың, жайдары қойды пәшті біздің жайдары қойларға оқшаш. Мынау аз 4 тиш, 5 тиш мыналар. 4 тиштер. 6 тиш болады, оны 1-2 бар. Мынау қозылар, марттағы қозылар мыналар. Март, апрельский қозылар шулар. Шунun балдары да. Жүріңіз тияққа кіріп алалы. Так, ечкілер отдельно деңіз. Ечкілер башқа. Так, ушундай олған сарай екен, ушул жақта қойларын қарайды екен. Ислам ака, анан ечкілер қайсыл жағында еле? Ечкілер бұл жақта. Ечкілер бұл жағында. Бисмилля. Охо, қараңыздар. Ечкілерді бұл жаққа отдельно қылып қойыпсыз да? Сарайыңыз жылу екен біреуға? Бұл жақта қанша баш ешкіңіз бар? 10 шақты болса керек. Қанша дейсіз? 10 шақты. 10 шақты ешкі бар ушундай, Улақтары мен. Улақтар да бар екен, машалла, мұн қараңыздар. Ондай қолын улақтар. Туат жатта бұлар азыр. Қандай дейсіз? Төлді от жатта бұлар азыр. Төлді от жатта. Мына улақтар 1, 2, 3, 4 улағыңыз бар екен, ондай? Жоқ, бұл жерде көп улақ. Көп пі? Арқаларында тұрады оны. Жақтарында жүреді, оларда жүреді, охотничтерінде жүреді. Түш. Мына туғандар ечкілер отдельно, қой отдельно қылып үшінтіп бөліп қойышып тұр. Бұларға чөп беріп отасыз, тағым не бересіз? Бұлар деле чөп жемжейді, бұл. Анан улақтар бұл жақта деңіз. Улақтар, әр бірін клетканың ішіндегілердің бардың өзін улақтар. Бұлар жана улақтары менен отдельно қылып бөліп қойыпсыз да монты, порядок қылып көрдіңіздер туғандар. Әр біріне улақтары менен
Ага. Көздөр болуп бири-бирине али жанакындай болушат да сүзүшүп. Ага. Анан бөлүп койдум эле. Нормально жем жешет, нормально чөп жешет. Ушинтип бөлүп коюпсуз да, кулактары менен. Ушундай бөлүп койсоң жакшы да. Өздөрүнүн улактарын өздөрү эмизип берет. Ама сен биринин бири сүзүп аякында кыла беришет экен. Анан жайыт маселеси кандай болуп калат? Ошо жайыт бардыгы биздики. Жайыт кенен. Кенен. Каалашыңчы. Кенеңичи. Ошо койдун башы кайерге жеткен болсо, ошо жерге чейин биздики. Ислам Жеткен жерге чейин барабыз. Ага. Кеңири дең. Кеңири, эми гектар сектор деп айтпай эле коеюн эми. Кеңири эле да. Жайыт кеңири. Аллага шүгүр. Мисалы, Ислам ака, монтип сизге окшоп, могул жактан жаныңыздан үйдү алып мисалы да энди. Ошентип мен деле мына мекендештерибиз да, мен болсом деле мекендештерибиз, мына Өзбекстандан, Кыргызстандан, Тажикстандан көрүп аткан мекендештерибиз келип үйдү алып, ошо сизге окшоп мал кармаса болот экен да, значит, а? Биз деле ошентип келгенбиз. Мына келгенибизге канча жыл болду? Почти үй алганыма 2015-16 алгам. Ага. Келип кетип жашап жүрүп, пропискага калганбыз өзү. Ага. Ушу мал багам деп алгам ошо. Анан келип кетип жашап жүрүп эле ушуну түктөйүн деп анан акча кылып ушуну түктөдүм да былтыр. Ага. Өзүңүз кайсыл жактын кулунумун дедиңиз? Мен Базар Коргондон болом. Жалал-Абад, Базар Коргон району. Айылы? Бешикчон. Бешикчон айылы. Ага. Мына көрдүңүздөр туугандар, демек сиздер деле келип мал кармайм десеңиздер, көрдүңүздөрбү? Уйлар отдельно, эчкилер отдельно, койлор отдельно кылып, бүт сонун кылып ушинтип шарт түзүп коюптур. Булар чөп деле жеп атабы азыр? Ооба, чөп эле жейт. Чөптөрдү деле ушу. Саман салып коем, кечинде чөп салып коем. Чөп маселеси, жем маселеси эме эмес экен. Проблема эмес экен, а? Чөп жемди тапса болот бияк. Чөптү тапса болот, кеңири, жемди тапса болот, кеңири, бардыгы, быйыл эми сары кичине кымбаттады, былтырлары арзан болчу. Чөптүн бир рулонун канчадан алып аттыңыздар? Былтыр ошо 900-800 болуп аткан болсо, азыр быйыл ошо 1,5 миңге чыкты да. 900 ошондо бир Келип түшүшү менен 900 болчу былтыр. Ага. Быйыл келип түшүшү менен уже 1,5 миң болуп калды. Эми Ошондой эми арзан да мындай карагандачы. Ошондой азыр мындай. Более-менее мындай. ошо 900 дегениңиз ошондо канча килограмм болуп калат? 250 килограмм. 250-300га чейин, 300га чейин. 250ден 300га чейин жанагындай рулондор. Ооба, ошо. Чоң рулондор турат сарайда. Ошондойлор. Келип уй кармаса болот экен да, биякта мал кармаса. Биз деле ошентип кармап табакал кылып келгенбиз. Ошо менен калдык ушу мал менен кылып, мал менен. Малды карасаң жакшы да. Жакшы. Берекесин Аллахым берсин. Эми бияга табакал алладым да. Ооба. Анан келем деген мекендештерге Өзбекстандык, Тажикстандык, Кыргызстандык Эми келгиле деп баякынтып айтпайм го. Эми по желаниясына карап иштесе болот да. келип, демек сизге окшоп ушинтип мал кармаса болот. Биз деле ошентип келип, калып ушинтип мал кылып отурабыз да. Мына көрдүңүздөр туугандар. Ушу мал менен да тиричиликтин бардыгы азыр бизде. Ага. Только мал кармайсыздар. Мал кармайсыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн мага жакканы болгону шаарга 3 километр экен да. Жок, вообще мындай караганда 2 километр эле чыгат. 2 километрби, а? 2 ушу центрге чейин 3-4 бар да, 3 бар. Анан так городко. Город эле 2 да. Городко азыркы көрүп аткан Садик мектептерге барыш 2 километр. Садик мектеп маселеси кандай болуп калат? Бизге ошонусу эле важный болгон садик менен мектеп. Былтырлары өзүбүз ташыч элек, городко. Азыр автобус коюп берди. Автобус ташыйт. Бекер өкмөттүн автобусу. Бекер ташыйт. Мектепке, садикке уктуңуздарбы, туугандар? Азыр садикке өзүбүз апарып турабыз азыр пока. Ага. Өзүбүз апарып, өзүбүз алып келип турабыз азыр. Эмеге мектепке автобус алып барат. Ооба, мектепке балдар өздөрү эртең менен нере келет автобус. Автобус. Үйдүн астынан алып кетет экен да? Кирип келет автобус. Ага. Үйдөн алып кетет. Үйдөн алып кетет. Уктуңуздарбы, туугандар? Автобус үйдөн келип балдарды алып кетет экен мектепке. Ооба, Алланын бир неси да. Мына туугандар көрдүңүздөрбү? Койлор. Ислам ака, общий канча баш бул жакта? 35 баш. 35 баш.
15 қой, 15 қой үстінен. Ешкілермен чоғы 15 баша. Ой, Қой өзі. 35 баш деген. Қойдың өзі 35 баш. Ешкілер? Ешкілер 15. 10 ешкі. Туар ешкі 10 тағы да. İçindekilerimin 65 geldi. Ана, көрдіңіздер туғандар. Ошентіп, мал қарайым десеңіздер, келіп, ушыл жерден үй алып, еметсеңіздер болады туғандар. Мына туғандар көрдіңіздер, а? Бүт шартты Ислам акам өзіне түзіп алыптыр. Туғандар, егерде келіп мал қылам десеңіздер, ушыл жерден үй алып, мал қарасаңыздар болады. Анда месе кейінгі видеоларда көрішкенше аман тұрыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху.